Hrvatski portal Večernji list navodi da niko ne može da porekne da su se u Jasenovcu događali strašni zločini, da su deca gušena plinom, ljudi ubijani maljem i klani velikim noževima, ali to ne znači da je od tih likova trebalo napraviti karikature. Večernji dodaje da nakon što je poslednjih nedelja postalo delo o kojem svi sve znaju, iako ga još nisu ni pogledali, film Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca prikazan je u udarnom terminu u subotu uveče na RTS-u. Navode da je to bio poprilično čudan i dosad nezabeležen potez, jer je uobičajeno pravilo da se filmovi prvo emituju u bioskopima, a tek onda na televiziji. List piše da su prve recenzije o američkim medijima film pokopale, ističući kako se radi o jeftinoj srpskoj propagandi usmerenoj protiv Hrvata i katoličke crkve. Hrvatski portal postavlja pitanje da li je zaista tako, a zatim odgovara da i jeste i nije. I nastavlja: naime, Dara iz Jasenovca očigledno pretenduje da bude svojevrsna srpska Schindlerova lista, film koji će govoriti o patnjama jednog naroda i fašističkim zlodelima. Hrvatski portal navodi da Dara pada u onom najbitnijem, glavnoj radnji i površno napisanim likovima. Dara iz Jasenovca prikazuje život u koncentracionim logorima u Jasenovcu i Staroj Gradiški, gledan očima desetogodišnje Darije Ilić, koja je s Kozare dovedena u Jasenovac s majkom, starijim i mlađim bratom. Njen otac je već bio tamo radeći kao grobar u Gradini. Neposredno pre odlaska u Staru Gradišku, Dari ubijaju starijeg brata i majku i ona sama mora da brine o dvogodišnjem bratu u paklu logora. Tendenciozni tekst Večernjeg dalje navodi da nakon toga počinje nabacivanje radnje koje je očigledna namera da prikaže ustaše što krvoločnijima i nehumanijima. U daljem tekstu list iz Hrvatske, iz koje su potekli najmonstruozniji zločinci, bez zadrške dodaju da je Antonijević napravio nekoliko faktografskih grešaka, pravdajući zverstva i umanjujući posledice zločina počinjenih u Jasenovcu. Očigledno je da Hrvati ovo ostvarenje smatraju greškom, iako ono predstavlja potvrdu o stradanju oko 750.000 ljudi, od čega je više od 500.000 Srba koji su život izgubili u tom koncentracionom logoru. Hrvati misle da su Srbi narod koji boluje od kolektivne amnezije i da će uspeti u nameri da izvrše reviziju istorije. Film je ekranizacija jednog od najkrvavijih zločina tokom Drugog svetskog rata i on predstavlja svedočanstvo onoga što se desilo u Jasenovcu, hteli Hrvati to da priznaju ili ne.